Ya kok masih tapake ro sajadah kristal ro malok batu ni. Nah ko iya ganna muka apa si dia ko. Mabicu to ni. Ali to pa namelo lay topu ki sajadana. Maka soli ko sajadah sempo mi melo topu ki sajadaku. Akhirnya dia narapa ya ro jiji. Melo ki Pak Guru bu palilo dong supaya dia nasalingku pasangat tak. Na Pak Guru angi. Idi aga bapak apa tanya aja makun re bawang. Palakor angkat to tela agar wabinor. Ini angka parila dong makanja. Nigi tau melo salama rilino lolonga pamma se riwattun namate makoto pa lolongang ibarakka ri akhira ya ko angka beresallang nang kalinga jawa isi bawa madeceng. Siap bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalingi jolo kesempatan tahu jawab apa gosok lain Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah to syukuru tandrigangka lauri sese raja kuasanganna pung Allah subhanahu wa ta'ala na to pada angkasi nawereng adisingang awatangang labi-labi paha tepe sehingga to pada angka hadire laksanakan ni salah siddi kewajibatta ia naritu masa paja subuh si bawa bere jama. Mudah-mudahan ni sininna akata madiceta jongkana ajeta makoto patokna titta ridecenge na tarima madecenge pung Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji pakasiwiyang na palapi-lapi apalanna makotopa na patadunu-dunu isininna dosata na pacingi ki poler isininna atas salata na tarima isininna pariladotta. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tanrian lupai masalawa suku lauri ale malak binna sininna tau malak bi ale malak binna sininna suroe inaritu ale malak binna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah contoh madeceng ia puadai baiti jannati bolaku surugaku. Mudah-mudahan ni to pada angka nawerepung Allah subhanahu wa ta'ala toto untuk lolongangi syafaatna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi tau poji masalawa isalawaki poler punga ta'ala beka 10. Nigi tau poji masalawa lolongangi syafaatna pertolonganna Nabi ta riwatu de gagana pertolongan. Nigi tau poji masalawa na poji tu Nabi ta nigi tau poji Nabi ta si bawai matu ri surga pammasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan to padang kamanang lolongan syafaatna Nabi ta
napasipulok ki pung Allah subhanahu wa ta'ala si bana bitta ri surga pammasena. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah masigi tae luar biasa, masigi termasuk masigi malopo ri sidenden rapa, terutama ri Kecamatan Baranti. Luar biasa, mudah-mudahan aja dilepoi miladongi orang-orang yang berjasa baik dalam pembangunan masjid ini maupun orang-orang yang berjasa mengurus masjid ini. Mudah-mudahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nawala isi bawa apalam malepi-lepi apalam malopoh na ibangungan istana ri surga pammasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Digawang kana makada nabita mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Digini kita mak bangun masigi ibangungan matu istana malupo ri surga pammasena pung ta'ala. Tanya batuan na ye makanja asa ko makadaki iya sendiri bangun masigi maki buaki masigi, tapi makokwewe itai masigi rapat-rapat nih tentu makna daripada hadis ini imakmurkan nih masjid angkai mani masjid angkai melolai pakanjaki, tentu bukan hanya fisiknya juga keadaan dan juga pendidikan yang ada di dalamnya, amaliyah angkai rilalannah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis dendre orang pekangi baiti jannati, maka dai nabita bolaku surugaku. Manakah makada makoro nabita nasaba angka siari are isa na bolana nabita bolana nabita Oku Madinah kurang lebih ukurannya 4 kali 6. Makumi kapan? Makumi boleh dan ring lapol aku tu. Ani makumi roloan naro. Tapi maka dia nabita baiti jannati. Usah katu ini maka dato bolaku surugaku. Magai nangka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ite hadisana nabita siari are makanjak oleh pakangkah ribolata supaya mancajitoi bolata suruga. Ia wadinge pakangka kurang lebih 5. Ya kurang lebih 5. Ya kong kanero 5 wadini mancaji suruga bolata. Yang pertama angka onrama sempajang. Musalla maka lupu bolana tapi leleki kutu masam pajang kenro musalata nalak ni ape kada ko muki ngasi ko ki ase ko ki hawa ko ki lantai de managaga na pas dia onrang khusus untuk masam pajang nabita angka onrang khusus na masam pajang maka dai nabita si kanjana sampajangi ribolai kecuali sampajang parallu sampajang wajib wajib kau masih makanya jadi memang ia ko angkana onrong masam pajang khusus atau musolla ki buaki musolla yero angkani okoro karpe kristalle bu angkamo musalla ko walatar angka alhamdulillah okoro tondroi masam pajak duha masam pajak tahajud okko ni romon ro kristal makanja paling makanja ero ya kok masigi alhamdulillah makanja ni karpe nah madari to je na angka tahu kaplingi karpe na masigi nalak bamit to ni saja dana akhirnya talebay ro saja deh penuh ita masigi
karena sajadah. Nah makadani pu imang sohu sufufakum. Nalad moni cenai na terjemahkan, luruskan dan rapatkan saf. Iya ro aba-aba na pu imaro milo ya ciori bu. Oh ibu tangkalingamon nange ro aba na pu imang. Ya ko tu ancoy makadai ancoy siap gerak. Agan apa nano anggota ngundri harus siap. Makadai pu imang sahu sufufakum. Tapi dia karena dia lah bisa yang bahasa rakyat ustaz. Karena nak terjemahkan, luruskan, rapatkan saf. Nah, untuk apa? Demi kesempurnaan sholat berjamaah. Apa? Matandre tu apalana iya ko masam pajak berjamaah ki rapa iya ro ani ro saf ero. Rapa ero saf ya kok bolata ya enggak tatari agasannya sajadah kristal wat dimo ya kok masih tepake ro sajadah kristal ro malok batu nih nah ko iya gan nak muka apa si dia ko mabicu to ni ali to pa namelo lay topu ki sajadana maka soli ko sajadah sempo milo topu ki sajadah aku akhirnya dia nanarapa ya ro jiji lay parapa ya ko melo ki masih dekka melalui sajadata talak bai yari gi talak barang ite angkana sajada di tapun yolota talak barang ite sajadata lebah artinya yero bawa yoloro lay palabatannya masih di mesengi sajadah palamperangi ya, jadi makor bu ya korane nawita ya paling serobang mi ya ko talak bayi serobangi namo alena dia to naganna ya ko ibu-ibu ya ko yero sajadah kristallero bahaya buat dijaji dena parapa ani sap ya buat ditoan caji dosa ya ko makero nangero dia nawat ding aja mana aja meja sajadahku yang makasuli na lengi dosa ya harus angka onros sampajang khusus ribolata ya ko de pagaga makoke lisuni matu labani sapani sajadah kami nama kanjai talak baik pokok kiro mas sampajang tahajud mas sampajang duha mas sampajang haja melo kilo galunge mas sangking kuni rajolo mas sampajang haja opang pura ki mas sampajang haja opang galu bicu mi kasi tapi ya kemelo ki patana ki timbangan na idi mani tasik dia karung 150 kilo weh kan makor to milla dong opang matana karo sebelum loki galunge sebelum loki on raja mae pamilla dong agi-agi ir telai sampajang haja iro kanjaan kongka onrang khusus nah sabah ya turun nakan nato ya ro niga to bangun masigi artinya magung onrang masampajang angkanya kubolata surgata itu onrang sampajang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyamatosa di kung katamu namilo mas sampajang tapi jallo ke bawah mani kukit mas sampajang onra sampajang memang ya itu apalagi kung ke topandrita lo ke bolata inapuji tu sapa ekor onra sampajang nonri masih kiri nonri ma milla dong niro baraka nah jadi aja nih wah malupu boleh dik gaga mana yondrong khusus untuk mas sampajang taruh nih bola bicu pada bolana nabita tapi angka onrang khusus mas sampajang onrang khusus mangulur ipuangi tarot mata ipu ngatala onrong ribolata onrong agasan tausahakan talengi paraturang apa madarito angka musalla ko boleh
non remi mahape. Non remi mahape. Maka yang kedua ia wadinge angke ribolata yaitu Al-Qur'an. Angke Al-Qur'an ni. Lau bawangi. Talumi kamu pako engkau pako to nu kajo lo malengi pak bangi nangi te pak bangi maka sa dikanja suarana ai fatinroi. Lah komande lolong hadiah. Ke entene entene besani lai palele lako tau lainnya. Ingke pilai ke kana pilai iya ke ke iya na pilai lolo ngatoni ya ni ke sana Zulkarnain. Wah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dai nabi ta aja mu pancaji bolamu pada ki buru aga magai de ibacangi de gaga baca-baca Quran rilalanna. Jadi makanya akung ke Al-Quran maka den kamu hafis manuan je seding HP apa angkatonyo koro makun rai pitai aurat na pura ni mabuka YouTube angka iklan na majoge-joge makun rai napa angka si iklan na agasane berita-berita majai tapale buka si Al-Quran makanya ya ko aku rasisan na ta boleh barakah na kurang engka tahu meli kurang na taruh mi kula marina taruh nang ukuron ramu musalairo ya kupura ni masam pajang sunnah ngaji ki ya kode tu le tamma kang ye kurange tasisa siulang ya sisa to na si taung ya kode na sisa si taung yang penting sisa saumur hidup. Yako pala de na tulle mak baca Quran ya kada de naga amat tuani je ano tabuka-buka to ne aku luallahu na talita baca maka de nabi ta ya rakuluallahu sepertigana akurangi Sayyidina Ali na baca bi katallu sehingga pada apalana kuna tamakan kurangi masure nabi ta lo anak-anak ya Fatimah aja lalu matindro ko denang kamu tamakan kurangi kadepe ko gicarano tamaka kurangi ya Rasulullah maka de baca kulu Allah be katallu jadi akor komil ki matindro ngaji ki makanja tabaca surah Al-Mulk wonni wi mamuare yero matu surero na terangi wi rilalaki buru ya to kurangi penerang dalam kubur kumopi ki buru kumopi jeli no lolongan ni barakana apalagi nama to ko hera mapataka ni ki buru na tengkai di materang na sabak tasisa siulang itamaka kurangi lampu sisa buah aku dia ko tasisa sisa mi ibaca ya toro tasi tengah ayat tomi cauni angka mo tu 5 wa daripada dikasih sang maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh ki akurang maka kebarakaan akurangi Bapak dan Ibu sekalian ya kopura ki nange masam pajang haja tapang ke masalata malakda ya ro masalata ro langsung terbuka yang ke kuratar jamaah ini kasih melo Henry ni mai mega melo tapi ya kasih engkau pa Sidi
Iya ko angka ya ko pura ki mas sampajang haja. Napa melo ki milau ko puange, melo ki milau patunju. Tabuka kurangi napa tajallo iro. Aya iro. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya we aya we deti sang tarjamana. Tasapai tarjamah. Makanya iro nanya bagian iro Quran tarjamah. Ya ko iya Quran Madinah. Tawana matu iro makan jair. Angka pakuta nama tu napa lagi yalengi. Apalagi tero si kan naga si bawa keadaata. Iya ko ipasikan na kan si bawa keadaata iro aswe iro hajata ro maka da iya ga nakelori punga tahala. Apa madari itu Bapak dan Ibu sekalian angka dua pilihan. Marajing ipilih salah si dina asam pajang hajat ki. Salat hajat uniakan mas sampajang hajat mas sampajang hajat karena doan rakang karena Allah. Napa kimi loko punga taala patunjuk opang. Ang kedua permasalahan wapunai. Iya kalau pilih iya gasik dewe. Iya ku iya lo pilih makanja. Namu je iya si dia makanja tu. Tapi oko punga taala ko idi puang wilau kega tita makanja iro tapajaji tabuka ni kurangi tajallo iro surai napa tapasi cocok si bawa iro permasalahta rai iya dinakatai punga taala insyaallah decenya tu nasaba maka dai punga taala zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu mah nak kada nak kelorang ipunga taala mapuasa ki supaya aga la'allakum tattaqun sareka mangingka ku bertakwa. Iya ku tahu bertakwa iwerengi ipancaji aku range sebagai petunjuk. Pamay yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Iya toro orang yang bertakwa ipasui poler sininna susana wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Napa werengi dalle tenrisa nasakna polena. Salah si dinna zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iya Al-Qur'ane mancaji petunjuk. Tapancaji Al-Qur'ane sebagai petunjuk. Supaya merepe kilori pengetaala. Nah, sebab itu kurangnya ada dana pengetaala. Ada dana pengetaala. Iwerengi sebagai wahyu, sebagai petunjuk lori atau matepakna orang yang bertakwa. Ini yang kedua aja lalo nang kabola dek gaga akorang ilalenah. Oh bu, angkamu akorang aku bolata. Dia nalalam ila marie. Ta baca-baca, tataruy aku meja tamutah. Iya ko angka kesempatan ta baca-baca aja na rope napai dua lampa na baca ni mega opa je mega opa maapalay ko mahape kita li 2 jang 3 jang scroll makwe nang ka apa tu loro ni pale mapamula pura suburo mita video mi cawa-cawa pura si anu mi cawa si nasapa metero lucu-lucu ero kopi matu akhirat natari nasa mah bani teh loro ni pale pura si loro asa peja loro tuda si nala siapa yang mas scroll si pura ni nangi ele mapamula ele letu loro YouTube aga sana YouTube Instagram si wani WA terjadwal magir korangi mau tawata sadi ibuka itimpa. Ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu pada iri kerekenya letak kega magar peta lori aku rangi. Kemudian yang kedua, yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ini yang paling penting. Iya wadinge angkari bolata sarikam mangir bolata romancaji suruga bene sak bara. Kamu akor tak boleh pak? Di kan boleh juga tuh.
Ya ko de gaga ta sapaki. Ya ko angka na binita ta paguri sa bara. Ulang-ulat talingi talima moju ta ulang-ulat sa bara nito. Ada talimanang ya sele na gabay. Insyaallah sa bara nito. Bu, maka dai nabita at dunyal mata iro linoe onranna perhiasange si kanjak-kanjak na perhiasan yan naritu makundrai yang soleh makundrai saleh aja na kani kasi pole galunge bapak na macari pajena macari pamu piliman na matakkumu pi watakalena lattu bolana inan naki nalak birang bola-bola na bola-bola galungi na bolana nasawa ako boleh rana kami lattu na ang kasinalengi desina senga si komi de nasa jadi iaro ratunna boleh datunna boleh yana tu makun raye ya kumakanja i makun raye insyaallah mancaji suruga tu bolata makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu mega lisa na neraka oleh golongan makun raye tapi digaga insyaallah mudah-mudahan jamaah Nur Tarbiyah tahu lisa surga manang magai na sebab tanggung jawabnya okko bolana okko lakaina ia tu makun raye ia kumat puasa ni na puasani ular ramalang na tatongan ni sampajangi napa najagai wi alena makoko je bahaya apa ya ko namukulala boleh makun raye wa ditoni pita uko saliwang na sabayi ro HP wero maki buani konten ukuran jana magalilu-galilu di sekadagan pigau macerita-cerita mako kwewe bahaya lebih bahaya pi apa na modal lang boleh wa ditoki pita ko saliwang ya riolo oko milala boleh dena napita te nampai itu tauriolo ta yako mahakikai natanang nyero kaluku agayasan kaluku oku yolo bolana kumakundrai yako pura yako orane anak-anak natanang nyero kaluku ko mondri bolana irunna de magai yako angkana kaluku malupo-lupo ni tamak buah ni angkat anak dara isa nah ya mako kwewe mapa mula mopi mabicu isa ni kadang kana darak setiap tahun ulang tahun setiap tahun ulang tahun ma joge-joge ni lalak kamarana bahkan karena mega egana perselingkuhan nasaba yero agagero ti masuni namo ilalak bola na makunre angkatona jaringan na masu ayar jadi idi man ibu tapancaji wialeta sebagai wanita yang saleh, wanita lisa surugah ia ko okko ni lino mancaji tapancaji bolata suruga dengan pancaji waleta sebagai mar'atun salihah makundrai yang saleh insyaallah tania bawang okko lino bolata mancaji suruga talolongatoi matu suruga matungatungange ri akhirana pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi aro bu ya de aja no aku tanang yakin asa ding kemanang HP na ibu ang kemanang HP na makanya angkat tu parila dong meloki Pak Guru bu parila dong supaya dia na salingkuh pasangat tak na Pak Guru angi ide aga bapak apa tanya aja makun re bawang palakor angkat tu telah agar wabinor wabinor
Ini angka parila dong makanja ibaca ku pura ki mas sempaja maka dayer parila donge Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Coba, Bu, Pak, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ai, manu-manu ita bapak de na baca, curiga-curiga kak sedih. Idi me tu di palada-lada ki yero parila dong. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Si sepi. Weh sama mega kapang anunna bidadarina bapak eko bolana. Dibaca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diri sendiri saja. Ya nangero ya kumakaden na Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya untuk kami kita semuanya. Oh ya Allah berikanlah kami. Tapi ya kuntu leta Rabbi habli min ladunka rahmah. Salah nih. Rabbana hablana, ya naroh Rabbana hablana mana saya sedih. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah tawiringa bene yare ilakai pasangan makoto pawija-wija mancaji permata pakita tapancaji kak lil muttaqina sebagai orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin artinya pemimpin keluarga dalam ketakwaan. Ini tuh makanya Andre Gurutta Ki Haji Fathuddin Sukara madar yang kena singkat ko botingi makade samawah agak samawah ya. Samawah itu si Andre Gurutta nasingkai samarata. Agar samawa sakinah mawaddah warahmah. Tapi ya ke Gurutta samarata sakinah mawaddah rahmah takwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Terpancaji kak pemimpin bagi orang yang bertakwa. Keluarga memimpin keluarga dengan ketakwaan. Ya. Ya terbaca makanya kupura ki masam paja. Aku rebut deh. Napala man ni kapang ibu illa doki du'a'u silahul mu'minin. Ia parila donge senjata matepak senjatana atau matepak na pungatala. Nah, jadi makundrai perempuan yang soleh salah di pancaji ia boleh surga. Jadi ki maka dai makundrai boleh ko man itu bapak ya ko makanja ibate na bapak mamimping makanja to ya tu makanja to ki tu dia gaga kalebarkan naran na kurangi benena nabi nuh benena nabi nuh nabi ro tapi benena sedangkan benena pirau isa pirau deh kinro ki sisang iro pirau rilalana kurangi tahu kami nak maborro nasa ngele na puang tapi benena nigasan na benena bu Asia engka Asia sanak
benena Fir'aun tapi tahu tahu makanja. Sedangkan ke benena Nabi nampai itu nakala barakangi pacaramai nasihat perkawinangi maka dai angka bene angka keluarga makanja lakaina makanja tu benena keluargana Nabi Ibrahim dua benena makanja mana alena makanja tu Nabi ana wija-wijana makanja mana tu angka tu makanja lakaina maja benena akhirnya anakna macio tu maja Nabi Nuh Nabi Nuh jadi suruh maka de Nabi Nuh nak endre no yasi kapala aja tepak no je okuya endre no yasi kapala iro waga kade miloka de nasang milo mendre kut masiri ka mendre karumu parobulu maka tanre ku naron macekeng de gaga mulai tulu ko sangadin na punga taala mako ke iro keluarga yang ketiga yang itu maja lakaina tapi makanja benena yaitu Fir'aun si bawah Asia tapi di makanja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tomilo makanja lakaye makanja to benewe pada nabita jadi nakadana nabita baiti jannati karena makanjai lakaye makanjatui benewi. Nah ini kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang keempat yang itu angkairo diboleh orang-orang atrodi untuk sedekah. Jadi angka barangkasta atrodi untuk waramparata angkani kurulongi engkau ton onrang tapi tapas sediai si di onrang atau celengan-celengan atau kardus-kardus atau aga sipu-sipu untuk yatroi dui pas sedekah arek gi ukur ni taruh sakat taruh angka bali bolata lai matui ko masigi lai matui ko loki masigi bawa ki di untuk sedekah di masjid tapi angka to ko bolata jadi sewaktu-waktu maperi bali bolata ya naro lai tarir aja nang kayak bali bolata kasih digaga warraku ai digaga jewi tadiku de metoni ite nang kakolala barangkase nang kakolala unra lamari duie de itai digaga wi tadiku cocok matoro nasa tapi iku maka de ai de gaga diku padahal kamu ke barangkase we maka dasi dinami punga tala taparewa kamatui ya kong onra makoro celengan-celengan khusus untuk sedekah ya kepala de tanu ilok masigi ai digaga di waktu ni ta iya naro tanah talar ya kosong tali seki sih ya kong kepake miskin ya kong penuh ni kepake miskin hari kita tiwi lo pesantren tasik dekai lo pesantren naman caji amal jariah itu kok pas kok masih oku pesantren angkat to puskes masuk kote lah tabawangi to malasay ko tong kakama keluarga ta malasa apa irban ta anu kading ayum pari-pari kasi ani lo ki ko malengi kading ke tale pak burai tanah mario nyawana mancaji bolero rumah yang surga rumah surga maka dai nobela pole ria balai maka dai nabita as-sadaqatu tadfaul bala nania reo pasidakai patullai abalai kepandita tak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala iya ko angkamu iya we barang tabulai we insyaallah mabelai abalai pole ribolata nah sabayar jancina nabita as-sadaqatu tadfaul bala angka iya boleh ka Makassar masampa jangan rima sigi wiril lalang tanya ko lalang wiril lalang
engka masih lalang apa lawalengi celengang iro nana jamae kawatulang yang si bawa ka santri lawalengi celengang kada lisaki nai as-sadaqatu tadfaul bala nan nia pasidakke patul la ria bala pasidak ni engkana masidak ka na sebab boleh mana rekreasi minggang kamu padina rewa asidakangi kong ka cani-cani ngati magilat tu ipangkap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala talappuy utoy talappuy besse na ya yolo ko sidapena sa piri marutu manang iro kacane ro utoy makutane na nai asa di nangi promoki masidak ka magi nakan namupi abala makutane na nai kada makanja mato pakutana kada iro na nange sitongan nero anui nuleng kamati salah sidita tapi gara-gara pasidak kami deto gagal alhamdulillah otoy mi masola bosi-bosi to ni rewa boleh pangkap loko sidrap loko talawi bosi-bosi nakan namanang bosi ko yolo maka cekke beningi de gaga de to ngasidak ka nuleng ka korban jiwa de to gaga korban jiwa tapi salah memang yero sapiri besse na sebab oto lepang oto palurang motoro lepang nalapuy yan naro pakutanane ro nairo panca ipapang aja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nulle yenai wadinge ibolai ribolata ya ko angka paling na barang agasanne barang de na tapake ko bolata tas sumbangan ya ko tu aja nama jalak tapi buruk lak tapi napata na pemelo tas sumbangan igal namo tahu kasih asih itu melo pake ya makanya kada bicu-bicu nasa dinge dastar ku nama kanja mo pa je elengero bali bolata ro digagay dastar na ya engka jumbota talu ko boleh wah mingala dai talu cerek kristal ku warna-warni de to nang kalay pake melo malap po te engkaro bali boleh de gaga cerek kristal na lo talen ni sidi angka lamari sidi lamari tapru risa na madupa-dupang warna-warni sidi warna tapi madupa-dupa bentuna angka ni pamula mabicu ataro ladang latu atorong way makolupu ataro es buah-buah ipake tasisa si tahu manca ji pertanggung jawab manang itu tasidak kangi ya bolana nabita warisan na nabita de gaga warisan na sange dina si didina si bawir bajajun na napaki warisan na nabita ya curi nabita supaya de na manca ji pertanggung jawab ya ro oko bolata mancaji bolata suruga dengan yang pertama tawerengi talengi khusus onrama sempajang yang kedua angka orang teli iba cari lalenna yang ketiga bene soleh soleha lakai soleh to kemudian yang keempat yang itu angka orang untuk masidakah mudah-mudahan nih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bolata mancaji suruga irilino na ilolongangi suruga to ri akhirat na pung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum berdoa mari yang katu mana kimen dari Makkah Bu? Haji umrah iya ko ya masih kita lawisan nih maka datang ke perjalanan haji Ananda Nurul Haramain pemberangkatannya melalui masjid kita ya ko angka makoro ko masjid kita macina-cina ki iladaki upuang katu ke itu kak kasih tutu katu jamaah haji melo si jokah tahu itu kak kasih natutu dalle halala ma baraka ulato mastor apa dia itu temen haji ko dia itu mastor dalle poko pengataala tilaw makai ga motoro na ko yaw bolana na desisa nule lo umre 30 juta umre oto na masusunga ko yaw bolana angkani apanse angkani
inopa yang kan ni Fortuner mas mau tawa tamu pinapasu ya ro ungkosok na lokom re. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya komelo ki lolongan ni apalan na umre si bawa haji angkana jancangi nabi ta. Maka dia nabi ta nigi tahu mas sempajang bere jama, mas sempajang subuh bere jama, kemudian tudang miladong, tudang miladong, tudang masikiri, pada padana ya masikiri pada padana ya iba makukewe termasuk tu masikiri ya pasiringgarangi lori agamana punga taala. Napa mumpu mata sue, letu mumpu mata sue, napa mas sampajan duan rakang iro sampajan naro angka na padai angka na apalan na pakasiang haji dan umrah. Bahkan maka dia nabi tak tamatan, artinya sempurna. Tanya pelok sempurna pak, artinya sempurna iro apalan na haji dan umrah. Sempurna apalan na. Jadi untuk itu kami mengajak kepada bapak dan ibu sekalian terbit nikah pak deh. Angka ko nun nama jangi maka di jalan digital maka ada waktu terbit. Iku mako kue jam 6.05 kalau tidak salah. 6.05 nah 15 nih. 6.05. Makanya sebelum masuki asam pajak kijolok duan rekang ini akengi mas sempajang Isra. Uniakangi masa pajang Isra duan rekang karena Allah. Engkan ada ijama pak. Ijama nih. Di jama mak bere jama ko de patisangi sendiri-sendiri ya ko tisani sendiri-sendiri makanya ko sendiri-sendiri. Mungkin itu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada seluruh orang-orang yang telah mendahului kita, baik dari masyarakat Baranti, terutama jamaah masjid Nurut Tarbiyah, salah satunya Tomotota Ki Haji Iskandar Idi, ya, beliau salah satu orang tua kami juga, selalu kami doakan, ya, selalu kami doakan. Nah sebalena termasuk salah sidina Tomotoku, sabakna Tomotoe jadi mancajito itu Tomotoku. Alena mega manfaatna lori masyarakat terutama manfaatna lori kampung nah. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yamananna taumateta taumat dioleki li suri pamasena puangi imasewi iwerengi onrang makanja risesena pung Allah Subhanahu wa taala nai putama ri surga pamasena nai pasupulungi si bawa nabita rilana surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah barakati umil kitab ila hadrati sayyidina Mustafa bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni genak malinga iya we.